Suđenje u odsustvu Đorđu Višekruni za ometanje pravde, za šta ga tužilaštvo tereti, nastavljeno je 25. maja u Osnovnom sudu u Novom Sadu, izvođenjem dokaza tužilaštva i promenom optužnog predloga i prekvalifikacijom dela usred glavnog pretresa. Pošto je postalo jasno da dokazi ne potkrepljuju postojeći optužni predlog, sudija je proglasila pauzu za vreme koje je tužilaštvo donelo novi izmenjeni optužni predlog sa prekvalifikacijom dela iz ometanja pravde u ugrožavanje sigurnosti, a nastavak suđenja je zakazan za jul ove godine. Imajući u vidu vreme izvršenja navodnog dela 2021. godine i vreme kada je promenjen optužni predlog na samom glavnom pretresu, možemo zaključiti da srpsko pravosuđe, kada je rešeno da nekog osudi iz političkih razloga, pribegava i ovakvim suludim rešenjima da menja u letu kvalifikaciju dela od kojeg je prošlo 5 godina, sve dok ne pronađe delo za koje optuženog može da osudi. Pa mi smo danas imali izvođenje dokaznih radnja uvijek u snimak. Jedan koji se nalazi u spisima predmeta, drugi snimak se uopšte ne postoji. I onda smo gledali taj snimak i sudija unapred spremila papir na što je napisala šta će da unese u zapisnik. Posle toga, pošto je bilo dosta primjedba na sam sadržinu snimka i koji nije uopšte potkrepio sam optužni akt, sudija je prekinula suđenje, napravila pauzu od 5 minuta da bi tužilac otišao da izmeni optužni akt. I on je posle otišao tamo i kasnio je na početak i posle je došla sa novom optužnicom, očigledno, s obzirom da je ova koja je postojala do ovog trenutka pretrpela ozbiljne udarce i nije mogla kao takva opstati. Što nam govori kako se sudi u Republici Srbiji i na koji način se postupa i sve se radi. Mi smo kao imali prekid da bi se odlučili o dokazima odbrane, u stvari smo imali prekid da tužilac izmeni optužni akt. Što je sigurno krajnje jedan presedan i verovatno su svi zabezeknuti koji su bili prisutni. Šta mislite o dinamici novih zakazivanja suđenja? Pa sad je zakazala, ne znam, na silu to jul nešto, 15. 16. Sad nisam, 15. julija mislim. Nisam siguran, baš tačno. Ali sad u julu mesecu na plus 45 stepeni mi svi treba dolazimo ovde samo da bi se to održalo. Moglo je lepo komotno za septembar kad su i prijatnije temperature nego da dolazimo na 50 stepeni u julu mesecu da budemo prisutni u sudu koji nema ni hlađenje, nemaju ni klimu, nemaju ništa, nemaju uslove za suđenje. Kako karakterišete promenu same optužnice? Pa vidjet ćemo, sad smo dobili na 2 papira koji su ispucali za 5 minuta, očigledno da su spremili unapred, pa je samo otišla po tu optužnicu, neki saradnik je verovatno ispucao, donela i pogrešila je čak i mesec, jul je stavila da je menjena, jun je stavila da je menjena, sad je maj već. Tako da su to nešto izmenili u roku od 5 minuta i sad treba da se upoznamo, to je sasvim drugo krivično delo koje se okrivljeno stavlja, to je ugrožavanje sigurnosti, sada da je izvršio 2 krivična dela 2021. godine ugrožavanja sigurnosti, pa ćemo se detaljno upoznati i vidjet ćemo koje ćemo dokazne predloge da iznesemo. Zahvaljujem vam se puno. Sada se prelazimo na narodnog heroja Nikolu Aleksića. Nikola, koje je vaše mišljenje o ovom celom procesu koji se odvija pred Novosadskim sudom? Ne razumem tužbu kada je sve bilo istina. Zaista ne shvatam. Drugo, meni su 8 puta sudili zbog delikta mišljenja. Sudija je znao da prekine proces pa ide kod nalogodavca da se konsultuje. Ovo nema veze sa pravosuđem. Naše pravosuđe je pretvoreno u servis organizovanog kriminala, a istina se ne sme govoriti. To ja najbolje znam. Jer sam za 36 godina, koliko vodim ekološki pokret, 8 puta tužen o deliktu mišljenja. Ja sam iznosio istinu. A da ne pitam koje sve posljedice do sada pretrpio. Penziju nemam od 2005. Čemu mi pričamo? Zato vas posmatramo i kao narodne heroja i sigurni smo da ćete nakon promene vlasti dobiti neku ulicu ili trg po vašem imenu. Se boriti jednostavno. Ali bez hapšenja umobolnika na čelu Srbije, vlade, generalštaba i čelnika BIA, Srbija se ne može osloboditi. To zapamtite. Ne može da se oslobodi.
Šta mislite, da li je moguće spojiti vas u koaliciju sa Milom Alečković i gospodinom? Samo reklamerima nemam nikakve veze. Nju slučajno poznajem. Sam njenu mamu angažovao na javnim skupovima ovdje baš pred Spensu. A gospodin Brkić? Nisam. Nisak. Znači, ostajete sami. Nekoga, obnova s javnost koji ste većuli sa tom osobom. Ja imam svoje ja, izvinite. Zahvaljujem vam se na vremenu. Možemo uzeti izjavu od vas. Pa vidite, u državi Republici Srbiji kriminalca, lopova i loših političara može samo da uhvati šija cijeli grč. Jer od izvršnog organa vlasti vajde nema. Dok se ne promeni, dok ne dođe pravda, kriv da vlada. Da li imate nešto da izjavite? Pomenuli ste u ranijim minutima krivu. Pa vidite, kriva linija ili kurva, to je praktično matematički izraz koji može da se tumači različito. Mislim sad, ja karikiram, ali da bi došli do pravde i da bi došli do nekog regulatornog ophođenja, moraju se poštovati zakon i ustav. Ako najeminentniji ljudi u ovoj državi poštuju ustav i zakon, onda moramo i mi. Međutim, to sada nije slučaj i mi sada prisustujemo praktično igrokazu koji praktično treba da vas uveri u ono što nije. Ovdje se radi o istini koja mora da rezultira tako što će praktično ti ljudi koji su prozvani biti procesuirani i kažnjeni po našem zakonu i po našem ustavu. Trenutno to nije slučaj. Prema tome mi moramo da ćemo doživjeti to vreme da ljudi mogu sa materijalnim dokazima i činjenicama da realizuju svoje potraživanje, odnosno da ostvare svoju pravo i pravdu. To trenutno nije slučaj, obzirom da sudija slobodnim sudijskim uvjerenjem može da radi. A bez bojazne da će biti krivično odgovoran, jer ima imunitet, ima slobodno sudijsko uvjerenje, ima praktično status ministra i vi jedino možete ili da se saglasite s tim ili da pobegnete iz države ili da jednostavno izbjegavate sud u širokom luku dok se nešto ne uradi pozitivno. Kako komentarišete ovo ekspresnu promjenu kvalifikacije dela koja se odigrala u toku samog suđenja? Pa vidite, ako je pravda u pitanju, onda bi to trebalo da se završi za nedelju dana. Ovo je ipak jedan igrokaz koji ima svoj epilog i ima svoje naručioce. Zahvaljujem. Gospođo Brenda, koji je vaš komentar na ovo šaradu, kako mnogi to nazivaju? Pa što se ovoga tiče komentara, nemam nešto posebno da danas kažem. Prethodni sagovornici su sve rekli, tako da mogu da poručim Đorđetu, da te pozdravim Đole i da kažem da nisi sam, svi su iz tebe. Što se tiče ovog suđenja, sve su rekli prethodni sagovornici. Jedan veliki pozdrav našem Đorđetu u Amsterdamu. Kakvo je vaše mišljenje na osnovu ovoga što ste saslušali sve, što je video reprodukovano u sudnici? Pa što se moga mišljenja tiče, ovo je sve na neki način namješteno. Namješteno. Dobro. Što je to iz 3 dela prikazivano, već su oni rekli, prethodni sagovornici, da ja ne bih ponavljala ponovo, ali je to jedna igrarija. Šta mislite o tome što je iznenada polomljen jedan od 2 CD-a koji su bili dokazni materijal? Da li imate neke sumnje po pitanju toga? Pa naravno. Hvala vam. Prijatan dan.